Maya pagat panapon po, iyabe tala po kareng sarili tang panalangin, ding kapasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Pablo and Reynalda Giao, Constantine, Blesilda and Christopher Apimwar, Richard Giao, Ricardo Giao, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlin, Veronica De Leon, Tess Calma, Teddy, Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Josefina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Cheat Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Carrion, Ernesto Bolos, Ana Maria, Maria Lourdes and Florencio Ancheta, Baby Manlutak, Emerito, Zenaida, Emerson, Kenmy and Erica Zamer David, Zane, Kevin, Marco and Zion Manabat, Nolly, and Harold and Melvin Lagman, Joy Gonzalez, Christopher Dungo, Claudette Ann Angeles, Paul Jeremy Lopez, and Mr. and Mrs. Efren Alamo. Birthday of Juliet Tubil. Para king makapasubaling kayadwanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irelan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Diga Acomo, Mike, Melody, Gabriel at Michaela Young, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalind Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Elisa, Conrado, Jenny Mariano, Carmelita, Mar Carmela, and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apoles and Peaches Ocampo, Nina Lay Gonzalez, Charlize Gonzalez, Shanfel Angeles, Apo Roming Ocampo, Ernie Echagüe, Tita Gozum, and Dennis de los Santos. Para king malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, John Edward Mariano, Almario Manlutak, Carmelita Manlutak, Monico Tungol, Miguela David, Marites Sebastian, Terry Davis, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gozum, Norma Gueco, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Sofia Manlutak, Charlize Gonzalez, Lucia Flores, Marieta, Wela, Rogelio, Raquel, Roman, Rayel, Eric, Vincent Laksa, Consuelo Calma, Cecil Manlutak, Lilibeth Echagüe, Joselito Castro, Jose and Jem Ocampo,
Marcelino Lagman, Jane Lagman, Mila Gozum, Idara Odres and Jenalyn David, and James Akpalepan. Para king kapayapan ding kaladwa di Jerome, Maria, Julian, Simeon, Loriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Gilbert, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, Jorge Torres, Antonio, Victor, Emeline Aguas, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Lydia Paule, Ernesto Alfonso, Banjo Serrano, Roberto Wang, Arnel Kasupanan. Simon, Maria, Godfredo, Tayag, Gelilio, Lucina, Eduardo, Calma Sr., Jennifer, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Jose Lopez, Fortunata, Jose, Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivincia, Jolica, Caleb, Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Bernardo, Nicolas, Rafaela, Manlutak, Estenquio, Felicitas, Roque, Catalino, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo, Manlutak, Crisanto, Nicolas, Apolonia, Herminia, Herminegilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Julieta, Karel, Joan, Clilan, Cornelio, Marcelina, Dionisio, Mervin, Dalugdugan, Tess, Sita David, Castor, Auring, Santiago, Erning Sevilla, Mariano, Escolastica, Jesus, Emericiana, Among Damaso Inco, Miguel, Maria, Juliana, Corazon, Claudia, Emerenciana, Salvador, Reynaldo, Torres, Jose Flores, Lucia, Cunanan, Ray, Ronnie,
Reyno, Jose Sason, Virginia, Felix Inco, Aurea, Nestor, Chopico, Chomiko, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Diosdado, Melanio, Eduardo, Elena, Corazon, Lucila, Ernesto David, Priser Regila Yug, Lorena Santos, Jesus Santiago, Pablo Lorenzo Signoren Jr., Maria, Tito, Lourdes, Bernardo, Roberto David, Heidi Robinson, Ireneo, Cristita, Luz, Rudo, Fidel Abuan, Patrick, Bermudo, Juana, Ernesto, Bermudo, Teresa, Arcasio, Geraldo, Sita David, Macario David, Dolores Castro, Peter, Roberto Bolos, Evangeline Avila, Rodalyn, Danilo, Leonila, Martin, Teresa, Amparo, Rodrigo, Yolanda, Rolando, David, Angel Senior, Julieta Novio, Severino, Marta, at ding maldang kaladwo kim purgatorio, lalong-lalo na karetangala ng makaganakapo karela.
Kilagyo ng ipampo ng anak, kampo ng banal ay Espiritu, Amen. inginumantabe ke kayo. At kaan timurin. Mititipon tamo ang timong metong abalayan Kristiyana, ban pagmasusyan ing 15 Domingo ning karaniwan a panahon. Ing masanting a panyukad king sikanan ning kikatang kasalpantayanan, ing nung anting kapag nasantang mirake kaniti, karing taong makapadurot kay katamo. Etala asinop para king kikatamo mong sarili ding bagay mayap, masagana at makayama. Nung ing ebanghelyo inubog na, ing kikatamong biye at gewa ng malalam at maulaga, but etala pabustan maging mayap mo namang balita para karingaliwa. Eta kailangan ume at ipanaral iti, nune bagkus paborentaya mong magsalita para karingkay ang sarili, kapamilataning paralan, ning kikatamong pamibiye-biye. Adwan tamong yeni, king Ginoo kaniting Eucharistia, ing sopa nakatamong miye at palaganap, king mayap abalita. Kapatad marahil marayulang maging mayap abalita karingaliwa ding kikatamong biye, adwan tamo pamong yeni, king Ginoo, ing patawara na katamo. Itamongan magkumpisal ko, king Diyos, amayupayang totoo. At kay kayo kapatad, uling ni kasala kumbina, kingisip amano at dapat at niyayaliwang kakulangan. Ulanitay panigapuko ka Santa Maria Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kinpangapatawad na rin kasalanan tamo. Midalata sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy papabustan monging sala ning kekang katutuan, antabayana na kami papunta king kayarian mo, busal ning yatong mitmo karing sala adimot king katutuan, Kristiyano ing lagyo, ating ebanghelyo yang kaligayami, mananunasanang ing lugod mo, gawa na kami agpangking pakening pamanawos mo ke kami, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Amos. I Amazia, ing saserdote ning Betel, ngana kang Amos, hoy propeta, umena ka. Muli na ka king bansang Huda, at karin ka manintunan, at karin ka manaral. Nakapasibayong manaral keti king Betel. Itiya ing lugal ning pisasamban ning ari. Itiya ing pambansang templo. Peki bataneng Amos i Amazia king Antikaniti. Ako propeta, at eko makayabe karing kabilangan ding manaral. Metong kumong pastol at talayingat karing dutong ahigera. Dapat kingwa na ako ning Ginoo, king obra ko, at pepatok nangan magpastol. At inutusan na akong lumakad at magsalita para kaya karing memalen ning Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit pakibat. Bakit mo kaya kami, Ginoo, ing lugod mo, at iligtas mo kami. Bakit mo kaya kami, Ginoo, ing lugod mo, at iligtas mo kami. Bakit mo kaya kami, Ginoo, ing lugod mo, at iligtas mo kami. Ing sasabihan ning Ginong Diyos ka kung pakiramdaman, huling ipangako na ing kapayapan, ke katamu ake ang balayan. Tutoy ang makasadyang magligtas, karet ang makitakot kaya. At kanitaking ke katang labwad, manatiling kayang lingap. Akit mo ke kami, Ginoo, ing lugod mo, at iligtas mo kami.
naing halang ko pa sa lugod at katapatan. May kaul namaning katuliran at kapayapaan. Ing katapatan sumibol manibat king labod. Ating katuliran matsyo ibat panuang matas. Akit mo ke kami Ginoo, ing lugod mo at iligtas mo kami. Way pagkalob ning Ginoo, ing sablang kasaplalan, at kingasikan tamo, dakaling kekatang pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Pakit mo ke kami, Ginoo, ing lugod mo, at iligtas mo kami. Pakit mo ke kami, Ginoo, ing lugod mo, at iligtas mo kami. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Pasalamat tamo king Diyos, at igpaning ginutamong Heso Kristo, uling pigkalubanan nakatamong kanwanan, ay ibat banwa, paulin na ning kekatang pangayagom kang Kristo. At uli na niti, pangayagum ta kang Kristo, pinili na nakatamu bayo ya pa melalang ing metong. Ketawan bang maging banal tamo at alang kapintasan arapana. Uli ning lugod ning Diyos, telagana na ing maging anak nakatamo ampon king kapamilatanang Heso Kristo. Iti yang parasan at kaburian. Purian taya ulining maragul ng ganaka ke katamu, king kapamilataning kayang pakamalan ayanak. Inatbus na katamu Kristo, king kapamilataning kayang kamatayan. Ulinan niti, mi patawaran ing kekatang kasalanan, kasagid na ning lugod a pigkalub ning Diyos kekatamo. Pigkalubanan na katang kabiasnan at pamanalastas banlubustang aintindyan ing makalihim ng parasan. Iti yaing parasan akeyang daptan king kapamilatanang Kristo.
potang miras na ing mituldong panahon, tipunanongan ding sablang at tsubanwa, at ding kingyato, at pisan metunganongan, kang Kristo, anting peka buntok da. At uli ng Kristo, meging balen na kami ning Diyos, adarapat karing sablang bage, agpangking kayang parasan, inyang pinili na kami, keta pang minunang panahon. Inya ikaming minunang mika ating kapanayan, kang Kristo, kekeng purian, ing ligaya ning Diyos. At ikayuman, inyang dimdamyo, ing balita ning katutuan, ing mayap a balita, aminye kaligtasan ke kayo. Meniwala ko kang Kristo, uli na niti, miyabyaya ke kayo, intatak ning Espiritu Santo, antimong pinili ning Diyos. Ing Espiritu yaing katunayan daring pangako ning Diyos ke katamu, ang gaking kamtantamong ganap ing kaligtasan, suka tamong purian ing ligaya ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ingig paning ginutang Heso Kristo, aslagano saring ke kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan ake kayong keyaus. Ing Ginoo mantabay ake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Inaus na lang Jesus ding 12 at tibura na lang tidwa-tidwa. Dinina na lang upayang makapalwal karing marok ay espiritu at saka nalape na bilinan nga na eko magdalang nanuman king kekong pamaglakbe subali mo king metong atukod ni pamangan ni balutan ni kwalta karing bulsayo ni piblasan eko magdala. Dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, sano pamangbale ingke kayong pipaglayunan, karin ko manatili, ang gaking paglakoyo, king bale na ita. At nung metong alugar, era ko tanggapan o pakiramdaman, makoko karin at ipagpagyo ingalikabok karing bitisyo, anting tutol, laban karela. Meko laring 12 at penaralda karing tao, ing sukat lang sumisi, at painggulot karing karelang pamikasala. Pepalwala nala, ding dakala demonyo karing taong alip nanda, at kiskusan dalang laro, at pepakayap ding dakal at taong masakit. Kapatading mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo.
Eko magdalang nanuman, king kekong pamaglakbe, dapat magsandalyas kayo nga ng Yesus. Magrasyang gatpanapon po kay kayungan. Malaos kayo po king kekatamong misa, pagmasusyan taya ing kalabing limang Domingo ning karaniwan a panahon. Neng manaral kami, ikaming pari, ring buntok yu, ilang focus me. Buri nang sabyan, buri me, ing mabiyasa kayo. Neng kayo naman, ding puso yu, ilaring focus me. Buri nang sabyan, buri me, panandaman yu, ing lugod ni ngapong Ginoo, ban makapagbayo tamo puso. O malyari na mga agnan, buntok, ang pompuso. Pero ngening Domingo ngayon ni, medyo manaliwat ang bagya. Imbes na buntok at puso, yain katang target, ding bitis, ilapa mo reng lawenta mo. O ba't bites? Uling king Ebanghelyo, nga nang may nabilin Jesus karing alagad na. Eko magdalang nanuman, king kekong pamaglakbe, maliban mo karingatlong bage. Nanula ka no ringatlong bage, malyaring bitbitanda ding alagad, tukod, balabal, at sandalyas. At kareting atlong pabakal ng Yesus, medyo maintriga ko mong bagya, nung bakit sandalyas ing pepasulod ng Yesus karela. At sigurado ko ating sangkan, ating malalam adaylan nung bakit sandalyas, metong yakaring mababanggit, a pepasulod ng Yesus at pepadala na karing alagad na. Atlong sangkan. Muna, ding sandalyas, simpli lamo pangagawa at pangadisenyo. Lalong-lalo na retang minunang sandalyas king panahon dari Yesus. Nung lawenyo karing letrato, hanggang naman ngini, flat lamo. Alapang makaing sandalya sa mikitakong, lalo na inyang panahon ng Yesus. Ding sandalyas kanita, gawa lamong murang balat or cheap leather. At gagamit lamong hinabing dikot, ban kanita magsilbing sintasda, woven grass. I think wearing of sandals is a call to simplicity in our Christian walking. It is a call to simplicity. Aga nakaking meto nga kwento atin kanong meto nga bayin tao, magloloya ketang malagong dalaga. Minsan nagat panapon, kimbiraneng mag-boat ride, ketang malapit a sapa, karela. King pamagbangkara, ining babayas ng kasaya. At ikit ne, ing sunset. Anya sabi na, Jo, kasanting na nitang sunset ne. Pero may kibat yung lalaki nga na, Jo, ene man sunset yan nga na. Makanyan niya kasi yan. Ing yato, dudurot yaking axis na. Gagaloyang from west to east. At kabang dudurot yung yato, kanita ne man lalapit ing aldo, ketang ausan tamong horizon. Ing buri ng sabyan, ing atmosphere at ing alikabok ning yato, gagawayang short wavelength of light. Ban kanita neman, i-refract ne, nga na. At oy tayong signal lababyen na ning mata mo, king isip mo, anyay nga kakit mo, neman talaga sunset. Ingaus kanyan nga na, it is simply earth turning. Kagaling na, ne? Earth turning. Emi pabula ding babae at nga na, Jo, yuli mo na ako, may sakit ko buntok king sinabi mo. Nga na, ne? O gyang kaya kada explica ito. Ika para kaya ka sunset ya mo. Ya, atin niya pang atmosphere, horizon, wavelength, na ano nga nito? Ingkutang, maliyawari sinabing lalaki, king paglolwana. Naning pakibat, ali, ustuya,
balang detalye, usto yung sinabi na. O naning meging problema. Gewa ng masyadong komplikado, ing dapat sanang simple mo. Itangaw sandang sunset, inexplicane by the detail, at bandang tawli minuli yamong earth turn nga na. You see, in life, things which are simple, they are usually stronger than things which are complex. Anyapin neng kaya, sabi tamo, we see greatness in simplicity. Niyatin tamong kasebyan, wari, in simplicity there is beauty. King architecture, tutuyan. Kareng balengeni, nausoing maborloloy, itangaw sandang minimalist. Ne? In simplicity, there is beauty. Makanyan mo naman kareng organization, ampong administration, kareng parokya, kareng organisasyon, the lesser guidelines, the better. Simply. Makanyan mo naman king music and arts. Ditak mong nota, ditak mong kule, pamyalungan mo, yung masantinga painting o kanta. Antimurin king communication in language. Ne? Itang simple sentences, masanting ya kumpara kareng complex sentences. O ba't sandalyas ing pepasulod ng Jesus kareng alagad, ban ipaganaka na karela, ing legwan ating sentingan ning biye, maluka, ning biye kasimplian. He was calling his disciples and followers not for the spectacular, but for the simple. He was reminding them not of the ornate, but of the useful and practical in their ministry. At king pamaglakbeda kareng lugar lapuntalanda, kukumbira ng Jesus ban ketang kasimplian na ita, pamalita da kareng tao, ing metong mong simpleng kwento. At naning simpleng kwentong sukat dang ipayabot kareng tao, ing kwento na ning banwa, ing kwento ning kaligtasan adaralana. At kapatadoy ni muna maning pangumbira ng Jesus, banbiyayan tamo aldoldo. King biyeta mo sana, ikwento tamo mo karing kaparatang tao, ing simpleng kwento, at nanoy tang simpleng kwento karing biyeta mo, na Jesus, yamo ing talapagligtas tamo, at kaya tamo mo sukat manalig, at ala ng aliwa pa. Uling king Ginoo, at sunangan, nung nanong kailangan tamo, ing kulang na ning tao, ing kina na ning tao, at sungan kingapong Ginoo. So Jesus is the most simple story na malyaritang ipagkaloob karing tao. At ding biyeta mo sana, maging lang salamin ketang simpleng kwento na ning Ginoo. Ding tao sana akit daking biyeta mo, ing simpleng Jesus, amagligtas karingaliwang tao. So sandals speaks to us of simplicity. O itong mumunang sangkan. Anya sandalyas ing pepasulod ng Jesus. Kadwa, ding sandalyas, mayan yang ilukas. Mayan lang ilukas. Agyang ekaduko, agyang metal na ning kekang bitis, alukas mula. And I think slipping off sandals is a call to reverence in our Christian walking. A call to reverence. Papaganaka ng Jesus kay katamu ing kagalangan king biye, bininiyagan. Metong po kareng maburi kong pagmisa, yapining Chapel of the Holy Eucharist karin king malapit king sakop, ne, nung balo yepo. Uling po tang magmisa ka karin, magtapakan ka. Diyangi kami pong pari po, tang lungub kami, ketang chapel, maglukas kayong sapatos. It is a sign of reverence. Why? Because there is something holy in there. At yung adoration, no? At yung blessed sacrament. Balamo king mumunang panahon. Remember Moses? Inyang ikit ne, akatagmune, ing Ginoo king burning bush.
Nanong sabi na ni nga pong Ginoo kaya, Moises, lukas mo ring sandalyas mo. Ulinging kekang lugal at tatalakaran, metong yang banal a lugal. Lukas mo ding sandalyas mo. So taking off sandals in the Bible is a sign of reverence to God. Anyapin, dening alagad, inutos no ning Ginoo ban sumulod lang sandalyas, ban maligwarong ilukas, potang akakatagmure, inga pong Ginoo. Antimong sasabyan ng Jesus Karela, king pamaglakbeyo, mabiyasa kayong kilala, king pangimot ni nga pong Ginoo. King pamaglakbeyo, king biyeyo, kilalanan nyo yung pangimot ning banal ay Espiritu. Inimu naman ning paganakana kaya katamo. Ing biyening tao, as nakatamong kabisi. Pero yung panagkat na ni nga pong Ginoo kaniting Domingo, let us take our silent moments to recognize that in the midst of our busyness, God is there. King busal ning kekatamong mapagal, aldoldong gugu sa labye, sana bibitasan tamo at kikilalanan pagdulapan pantunan, nuka rin niya kaya nga pong Ginoo, kaniting karanasan. So Jesus allowed His disciples to wear sandals. Antimong paganakana karela, be ready for any moment when the vision of the Holy comes to you. Be ready to instantly welcome God in your life. Itamo mo naman, sana kabang maglakbeta mo aldoldo king mapagalabye, panetang bibitasan, kaya betaya ingapong Ginoo. Sana po tang lalo na magkakasakit tamo kareng karanasan tamo, always ask, no ka rin niya kaya ingapong Ginoo, kining kasakitan na iti. Where is God in this experience? At po tang apagdulapan may ingapong Ginoo, na at syuya palakit ang kasakitan mo, kanita manaliwa, ing sablang paglalawe mo, king diye. O ba't sandalyas ing pepasulod ng Yesus karing alagad, ban kanita na yung aranasan di nga pong Ginoo, na yung ainkwentro ding Diyos karing banal na lugar, maligwadong alukas, ding sandalyas da antimong tanda, ning babierang kagalangan, kingapong Ginoo. Dapat katlo, ding sandalyas, ela mo mayan ilukas. Mayan la namang isulod. Anyapin sandalyas sing pepasulod ng Yesus, karening kayang alagad. Ining footwear ay ni, kareng matwa, ingawos da kareni, stepin. Ne? Mag-stepin kangara. Eya po kapampangan na yamano ita. Derive yaking English word, step in. Because when you step in, then you are good to go. Potang sinulod mo ring step in mo, yang no ka rin pwede na kang munta. Maligwa. And I believe stepping in sandals is a call to service in our Christian walk. A call to service. Itang minuna, a call to simplicity. Kadwa, a call to reverence. At katlo, a call to serve. King biye Kristiyano, etamo sukat manatiling makatapakan sasamba kingapong Ginoo. Nune ko kumbira na katamong Jesus ban ipakit ining kagalangan king Diyos, kambening kasuyuan tamo king parang tao, lalo na ring mangailangan. Jesus calls us to translate our experiences and encounters of God into service to humankind. Mayakit yay ni ketang eksena, king metong ebanghelyo, ketang transfiguration of Jesus. Symbolically, dening alagad, miglukas nung sandalya sinya nga tsuno king bundok, bakit? Uling akatagmuding banal. Anya naning suggestion da kan Jesus, kinitana mo Ginoo, manalakad kong atlong tolda, kinitana mo tuknang manatili. Pero naning pekibat ng Yesus, ali, kay batang mga di sukatang tipa, sukatang magbalik karing tao.
Antina mong paganakana ka rin alagad na sulod yung pasibayo ring sandalyas yu. Uling kailangan tang magbalik at sumuyo karing taong manayang kapaldanan at kapanayan. Wa importanteng sasamba ki nga pong Ginoo. Pero kulang po tang alang service karing aliwang tao. Sandals off, put us in touch with the holy angels in heaven. But sandals put on keeps us in touch with people of the earth. Anyaning susulod tang sandalyas, maligwatang makapunta at makasuyo karing taong mangailangan kay katamo. King University of the Assumption, minsan nigpasyal ko, kaya pong outreach office da, at ketang kalub mo atin kangakit crucifix ka rin. Ordinaryo yamong crucifix atin yang dutong krus, atin yan namang katawa ng Yesus. Pero makapagtaka, itang larawan ng Yesus, alayang gamat, pututya gamat ang pong bitis. Pero ketang lalam na, ating makasulat ametong akutang, can you be my hands and feet? Nga na. Can you be my hands and feet? Bilang bininiyagan, kukot na nakatamo muna maningapong Ginoo, ang makapako king krus. Malyari kang maging gamat ko, magsilbi kang maging bitis ko, banmiras ko kareng mangailangan. Kapatad na no kaya, ing maging pakibat mo, king kutang na. Remember, the service to which we are called is to be the arms, the feet, and even the heart of Jesus Christ in the world. Makakimot yang masalese nga pong ginukitiyato, potang tigkalob tamo yung sarili tamong susuyo, karing mangailangan. Therefore, as baptized followers of Jesus, we must be ready to strap on our sandals at any time of the day to give ourselves to that kind of service. O ba't sandalyas ing pepagamit na karela, ban ipaganakana, ing kapag sadyan tamong sumuyo, ating pangumbira ng masalusong makibat, king pamangailangan da, ding kapatad tamo. Inimu naman sanang tauling pabakal na ning Ebanghelyo nga iti. Sana king biyetamo, etamo tutok ng magdebosyon, pero sana mag-translate ing panalangin tamo at kabanalan king kasuywan king parang tao. Ing goal tamo sana is to encounter Christ through our humble acts of service to our less fortunate brothers and sisters. Ngini, aintindihan nyo na siguro, nung bakit sinabi ko ketang introduction, mag-focus tamo pa mo kareng bitis tamo. Ban kanita akit tamo na yung biye Kristiyano, biye yang panagkat, it is a call to simplicity. It is a call to reverence, a call to service. Panagkatya baning Kristiyano, bibiye-biyeya king biye maluka, king biye kagalangan king apong Ginoo, at king biye kasuywan, king parang tao. Amen. Talakad tamo po at ipasyag ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, inalang king banwatyato, at kang Yeso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banale Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananin Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum karing mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banale Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang yering mete, at kimbye alananga. Amen.
Itamo at dinganggang galamen ing kikatang komunidad, ausano ning ginuban ipabalo ing maya pabalita, manalangin tamong miyabe-yabe at para king metong at metong, ban makibat tamo king awos ning Dios ag pangking grasyang tigkalubna, king balang metong kikatamo. Nga tamong manalangin, at ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, kakak at kinilang tao, dapat inahos mo ri Moises at Jeremias, ban magsalita at manimuna. Gawan mong alang pamangalingalan, ing siwalami anting keka, agyang karing taong makasadyang makiramdam. Inya ngaming manalangin, At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, manasan lamong maglinis karing-karelang lambat. Dapat inawas mo lang maging kekang apostol, bani kalat king kekang mayap a balita. Gawan mo kami namang alang takot misalita, king kekang amano. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, talapan ningil yang buwis a makaluklok king keyang opisina. Dapat inawas may Mateo, ban pakayap tao, at palwal karing demonyo. Sugatan keman, gawan mo kami namang talapanulo. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, talaturula mo, o kura paroko, o talaga pagobra. Dapat ausan mo ring king kayang tawan karing karelang komunidad. Ban pahintulutan ing kayalan hostisya. Ban mamigwa karing kaklulo. Magsalita ka kapamilatanda para karing sablang matulid at mayap. Inya ngaming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. O Diyos sa ibpami, bustan mong ing biet mensahe ng Jesus, agyaga na kami, ban pagnasan ming ipahayag ing kayang katutuan, at inguri ning kayang kalayan, king balang metong ketiyato, bayang maging Ginoo, ding sabla, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan sa ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligayan ning kayang lagyo, king kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo lareting ayin ng kekang Santa Iglesia, manano na sanang iting Eucharistia, so na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kekan timurin, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, pasalamatan da kamparati, numan karinoy pa Diyos kingalananggat lobos mayopaya. Inyang mikasalala ding kekang anak, at mi parayo king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal na Espiritu. Tinipon mo ding kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong lamo ibpa, antimonong makanano kayong metong, ika ing bugtong mga anak, ating banal na Espiritu. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya. O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yeso Kristong ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biat kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaus, king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na ing dalise daon, may ampangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag-amo-amo mi, pabanalan mo lat palukob king kekang Espiritu, deting ayin adaralamit darawon keka, ban para ke kami, magilang katawan at dayanaw ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi ami panganyayaya, kinuwane ing tinape, salamat ya keka, piraso ne, at dinwang ne karing kayang disipulos at ngana, kuananye iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan,
midaon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha ning kalis pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. Dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, kwananyeti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakon daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, banket mi patawaran laring kasalanan, daptan yu iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Oy pagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, aming abus ke kami, ing kayang maligayang pamanyobling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, nya darawon mi ke kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midaon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo, king i kaming misulo-sulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ayalangang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilanman Birhen ay ning Diyos, kambe ng Jose, ing kayang maligayang esposo, kambe ning Nuanay Apostol at maligayang martires, kambe ng Santiago at San Fernando at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopa na lang patanat, king arapan mo. Oy pa itisa ng ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato, kambening ke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, din ke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning ke kang anak. Oy pa pakiramdaman mong mitmong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Kanakan mula naman ding kapatad ming miyangon na biye, at ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanangga, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilata ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal espiritu, pupuryan dakat paligayan manggaman king alanangga.
Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Ikabyos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkaloob, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kang pakalulu, parati king mikabyos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesus Kristong, kaya kaming talapangabos. Oy pa, ing ginuming Hesus Kristo, sinabi na karingkay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sa babalik danding kay kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimurin. Bakit tamong ini, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. By the name of this body and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and love and mercy, I eat your body and blood, not condemnation, but health of mind and body.
Kaluguran kong kapatad nyo, Yesus, ing Kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning Kordero. Gino, kumatampang tanggap kay ko, dapot yak kasmiyay nga mano mo, kumayap na ko.
Manalangin tamo. O Ginoo kapamilataning pamakirakemi, king misteryo na niting Eukaristiya, bustan mong ing magligtas mong lugod, lumabong ka ring puso mi, ipagkalob mo iti, kapamilatan ng Kristo, Ginoo mi. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kekan timurin. idukuyo ring buntukyo at manigapo keng bendisyon ning Dios. Ing Dios ning sablang pamamatula panwana na ko sana, king sablang bagi at ipagkalub na ke kayo, ing kapayapan ka ring anggang aldo ning biyeyo. Amen. Amen. Ibili ne sana ing kayangamano ka ring pusoyo, at katman akong tulang eko kupas. Amen. Amen. Lumakad ko sana ka ring daklat ning Ginoo, parating makibalo, king matulid at mayap, hangga king dasan yo, ing manayo, ayat syubanwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ing Iba, ing Anak, at ing Banalay Espiritu. Amen. Ing katang misa, mayarine, umetamo at sumuyo king Diyos at king parang tao. Salamat, King Diyos.